Lagian ada aja sih si Boncel ngerjain si Monde. Kasian nih dia. Ya. Lihat Jul, abang udah berubah kan? Nih sejadah, baju koko, peci, sarung. Iya deh Jul, berubah. No, lo lihat nih ya mukanya ya, keriput-keriput udah kakek-kakek ya Jul ya. Lo ngomong lagi lo, gua hajar lo. Apa? Gua ngomong sama Julia, abang udah berubah, udah insaf. Insaf Jul ya, insaf. Ya harusnya insaf lo, daripada dikubur dulu baru insaf gimana? Lama-lama lu yang gua kubur ya. Kenapa lu berani sama gue? Gua minta lu diem, gua lagi ngomong sama dia. Jul, pokoknya gua udah berubah. Nih, tanya mamang lu kan nggak percaya. Dia aja setuju kalau gua ngelamar lu. Iya kan? Mamang, yang bener. Tadi. Iya kali. Ye, mama nih ikut-ikutan juga sih. Ngeladenin orang gila begini. Laporin nyak lo nggak terawih. Ayo, Ti. Laporin. Orang lagi mau berangkat juga. Bohong. Ayo, Ti. Udah sholat sini ya. Belum. Tadi bilang yang mau ngomong, sekarang diem aja diem. Jauh kali. Lu kalau ngomong-ngomong lagi. Pokoknya kalau gua ngomong dukung. Hilang dong. Ngomong yang jujur dong. Iya. Ngapain di sini? Kagak terawih? Baru mau pergi. Oh, nggak terawih, gue bilang babe. Sok ngadul orangnya. Kan gue mau pergi nih lagi pada kumpul sama temen-temen. Beneran ya? Ya udah kalau mau terawih jalan aja duluan. Kagak ada bilang babe. Yuk. Bilangin. Udah misi. Ngomong lihat. Aja. Bang, kalau kata gue sih kita nggak usah terawih dah. Soalnya tadi gue udah habis ke sono, udah penuh orang. So tahu lo. Ya nggak percaya. Ini yang penting nih amanat ya. Coba yang namanya amanat kalau gue nggak sampein hukumnya dosa. Ponakan gua. Apa sih lo? Ponakan. Si Leha. Dia asal mau sholat, sejadahnya nggak ada, minta dibeliin. Tuh. Tadi dia diem aja. Dia malu ja, makanya amanatnya sama gua. Ya, gua terserah kalau emang lu nggak percaya nggak masalah. Jangan bohong lu bulan puasa nih. Buat apa gua belum pernah bohong Jal? Yang namanya malu, ini lagi bakal calon ipar. Buat apa sih gua bohongin lu? Bener nggak? Ya kan? Nah, Puasa ya bulana, Mang Buluk mantep puasa kan? percaya nggak? Ya terserah gua sih. Udah bos, kasih aja kesian. Kalau ragu jangan ya, jangan. Ini amanat loh, nggak disampein dosa. Ragu lagi udah mau dikasih pakai amanat, pakai ragu. Nih. Makasih aja, ntar gua sampein ya pulang terawih nih. Iya, lu terawih kagak pulang terawih nyampein.